Pini berta paklang pon perang kardom karbiang long. Tike news kela arada tumaphan nili berta than bang phi rubjili kropi pensi aberta na paklang pon po. Pini perang ke pen ang palya berta arjupon pamisina. Pini Karbi Farmer Association Dong Mukak Head Branch Committee hinpen patir piponsi non kewangji Karbi Hawar Risonimso Rong aje tekelangjun Rasinja aklam along Saini ki hi asai dengponlo Maipu Chonteron Konchunbang Priyanka Rong Pharpia Tumpen Japonlin News Tech Report TK News. Osomar apia potum methang Osomar chelana pameji aphan ICDS nimarlia tumpen difu taralangso along Karbianglong district poson onwell amai kibipon labangso amai along ICDS claim nimarlia tumpen kaningje ponatengke e Osomar aphan chelana paminangji lapen Osomar mahang thekthea prang apaya phan chelana paminangji pu pini bas hum thompen pachejengsi along maipadopon labangso amai along ongdung ICDS claim nimarli atumpen armu chijeng ponlo lapen Karbianglong Autonomous Council EM kachirong pipita chetong dunpen labangso awareness pangcheng ponlo. News Tech Report TK News. Ocean on wheel ini bangkele tumahim pen nili tumalong anangkele ocean on wheel so program bangke राष्ट्रीय पोषण सितंबर से को किचेंग बन सिपंचेंग लो है सितंबर की चेंग पेन सितंबर की जुट आन वो माना बंके पोषण मा अपन से पिंचों लो so पोषण मा लो इसके प्रोग्राम पोषण ऑन व्हील भी स्टेट गवर्नमेंट हिन पेन केदिन को माने नॉन लाने तुमालों नंके तो या बासा सोन थाक्सियालां कुम 33 districts के cover जी अपन किलो सोन थाक्सी Penang anadim alting penon labang soba sa bangke pu NC Hill West Karbianglong Pujai district la ating etan sa pinya bangke la Karbianglong ano ini Karbianglong ni tindakan flag out polisi kitoi kulon ni tinda project ICDS project 11 projects ke cover je pasal labang soa bas bangke na etoy pasinan la so 11 projects ke cover je panon West Karbianglong ano project ini dak bangke central like of Koripon sing non bangke bukan terkilir romongre lalu ikan sing ko hati kita pito e mabangke lah itu ocean awareness itu Osomar atu kithe vitamin punoy minerals punoy lakui kabe kidure pen kithe dun kithe pangke usin pulo lakui Osomar jate itu mahomasong kapawe dia di kapawe pin dia phat kasi Osomar latum han kopi ki pa cho pensi kopi vitamin bate koson pensi labang so au Osomar tuhan ki kom hek budget pen labang so problem sa bang ki pa beji ini tu mahuma salong api apo tuhan ta labang so mi se sa bang ki pali au Osomar pun kacilanat ji ki la kithe kidure ki pancake la ki pa vedet ji apor pen kithe dun thek ji apor pen latum kicu kijun kacithik mek ba pregnant bate pulo iltom ona uso chu pathe lo so tum same hala bang so kut alang tum kicu kijun kacithik mek pen uso bang kangna akisun ki pokheder ji la huya putha isi awareness program society long ki ponje phansi la bang so poshan ma bang ki padu asi la bang ke mo September ki jut an sin tu mangke duko asona program do bom lo la songbong si posan dil ta isia program lo no ne sa bangke open bom
same mem identification tu same mane severe acute malnourished lahu ya malnourished awu sumar pan pangthek po bil tuma worker tuma hin pen lahu machine kadu ka beta dono lahu ya sumar pangthek pen jong si kinang sot kupi ma la tum kilana nang dia son pustame apia po pan stame than tum chitan chimung pen he la than rong alom product na kinang sot ala klempo jong si mane medical complication ba doctor na sakit nang sot awu sumar do pustame la tum pan stame la tum pan to bar than po Lapini gipa do pon. dak dipu ben pa non langsung me pinam pola son si dam pola aku nang ciru itu po dak pensi atau war ceprek jam lo jong si pu bang buka jam ini berarti aku kabar pon po along tin ta no nasan taksi la ICDS a project along an ke la tungkang hong mek do po program den pon po Charo doctor. Government na direction teng ola sampai tinta bas kom hai no bas pinia bake selata kanang lela basi laso khat alang dum non ako ladak pen bu kono basi non a project din alo alang dum da pon po je non ba hawan khat sami lakso hai project long da po na pendent tang ta ko penap kajang lilip apen ako romong be tapo TK News pen pini aberta puan si kangton ponlo kardom